Najpoznata ta Beatlska ulica Širok Sokak dosega 8 pati go menuvala i metov. Opstojuvajki so, vekovi, sekoja nova vlast go menuvala i metov. Bila narekuvana po sultani, srpski kraljevi, bugarski carevi, jugoslovenski od maršal, za na kraj Bitolčani da si go narečat samo Širok Sokak. Hroničarot na Bitola, profesorot Aleksandar Sterjovski vo negovata knjiga Kaleidoskop pišuva deka Širok Sokak prvin bil narečen Hamidije džadesi spored tu srkiot Sultan Hamid. Potom, po pobedata na mladoturskata revolucija od 1908 godina u Rijetpa vo srpsko vreme kralj Petar vo bugarsko car Boris III vo SFRJ, maršal Tito. No go nosali i meto lokanda po istijome nijot hotel što od krajot na 19 vek i počet okot na 20. vek postojel na Širok Sokak. Ima podatoci deka hotelot prvo bil vo sobstvenost na Redžep Paša, a podoc na go kupil osnovačot na parohijata na francuski te lazaristi vo Bitola, otec Jean-Joseph Lepavek. Potom, ulicata se narekuvala Korzo i vo posledno vreme Širok Sokak.